Tornem al dijous i ho fem en plenes festes de Sant Vicent. I tu, què opines d'aquestes festes? Maravilla. ¿A qué vas a preguntarnos? De maravilla y de Sant Vicent i de Llíria que som en Camés. Ai, lo que n'hi ha està tot molt bé, perquè està lo del teatre, està la música, està les mones, que és pel dissabte, i està per totes aquestes coses, tu diràs. A mi m'agrada molt el passacalle, però els burros dels xics tiren aigua, tiren vi i te toca fugir, però m'agrada molt quan venen de Sant Vicent, la romeria, ja ho ha dit. Jo no soc d'este poble, soc de Xàtiva, però me casé en uno d'ací. Espere el dilluns per anar-me'n a Sant Vicent. A menjarme la mona o a almorzar. Que yo no suelo ir a San ¿No sueles Vicente, ir? no. Yo voy al almuerzo y me vengo a casa. A mí lo que más me gustaba era lo de los coches y como ahora no lo hacen. Ir a San Vicente. ¿A San Vicente sí? ¿A la Sí. Torrán? Sí, Cuéntanos un poquito qué es lo que haces. ¿Quedas con los amigos? sí, o nos cómo? vamos las amigas con la mona a almorzar. Iré con algunos chicos allí y la pasaremos la tarde allí. ¿Vas cada año o como...? Sí, de normal voy todos los años con mi familia. Sí. És el millor de Llíria, claro. Són les de patrona del poble i tot això, i fan molt bona festa. La romeria és molt bonica i tot això. No, de normal, compramos comida, compramos bebida y nos vamos allí a pasar el día, a tomar el sol y a ver el espectáculo que suelen hacer de carros, coches, etc. No, me gustan pero no he ido, a ver si me entienden, ni ahora, ni el año pasado, ni al otro, no puedo ir. Pues ir a merendar allí, ¿Y vienen otros años? ¿De dónde son? de Marines. ¿Y vienen a merendar allí a San Vicente? ¿Y qué les parece San Vicente? Eso es precioso. Una maravilla les festes Sí? de Sant Vicent. Què és el que més els agrada de les festes de Sant Vicent? Les Què festes és? de Sant Vicent m'agrada tot. Sí, diria L'anar a almorzar i l'anar a la paella. El dia de Sant Vicent anar a torrar la carn, i el diumenge a la paella, i a la normeria, i a tot. Sí? Van sempre? Enguany pensen anar? Home, la idea sí que és. Anem La tota idea la sí vida. Tu te'n recordes quan tu eres més petit? Sí, molt més carros. I el dia de Pasqua donàvem la volta per la plaça i després anàvem al Clarín a fer-se la merengaeta. Perquè carros no n'hi ha carros. No n'hi ha tants carros com n'hi havia abans. Antes anàvem en carro, però ya no se va en carro, a Pascua. ara anem en cotxe. Eso ya, cuando era pequeño sí, ahora ya un poco pasado ya. Ara és el concert de Seguretat Social, quan s'acaba la romeria fer un concert allí. Sí, pues un poc mal, perquè són unes hores molt males, perquè resulta que s'acaba la romería y entonces es hora de... y es un poco fastidioso, ¿eh? ¿Y luego al concierto de Seguridad Social? Sí, ¿Te parece Seguridad Social? ¿Te gusta? no los he escuchado mucho por mis padres y ya está. Entonces, Puede ser que nos pasemos, no sé, de normal. Como el plan siempre es predeterminado, que es estar allí y pasar el día, puede ser que nos pasemos, pero de normal siempre nos quedamos allí. Está bien. Sí. ¿Un poquito de fiesta? Sí. Algo para animar. Igual també, sí, a tots, jo a tot, m'apunta amb bombardeo.